Kaze kora ko subscribe kuri channel John BTV, turagusaba rero turakora subscribe kandi nawe ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho gatanu kuri gatanu ataramara umwanya wose. Reka amakuru yacu tuyahere hano muri Gaza. Umunsi wa 40 w'intambara yo muri Gaza uko byifashe. Perezida Biden yatangaje ko afite icyizere ko Hamas ishobora kuzumvikana na Israel ikarekura imbohe yataye muri yombi. Aya magambo yavuze mu gihe intambara muri Gaza igeze ku munsi wa 40, Israel ikomeje kurasa ahantu hose hakoreshwa n'umutwe wa Hamas. Ndetse ubu inkuru ikomeye iriho ni ibitero ku bitaro binini muri Gaza. Ibyo bitaro birimo abasivili barenga 2,000 bagiye gushaka ubuhungiro. Umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare bya Israel Yaron Frankman yatangaje ko bagabye ibitero ku bitaro bya Shifa kandi ko bigomba gukomeza. Tuzakomeza tujye imbere. Inteko ishinga amategeko yo muri Gaza yasenywe. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uburyo ingabo za Israel zarashe inyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko yo muri Gaza. Kurasa iyi nteko byakozwe na brigade ya 7 ikoresha imodoka z'intambara hamwe n'ingabo zihuriye muri barike yitwa Golina ikorera ku butaka. Gusenya iyi nteko byakozwe nyuma y'aho ingabo za Israel zifashe ifoto ziri muri iyo nyubako. Abasirikare 50 ba Israel bamaze kugwa ku rugamba muri Gaza. Ingabo za Israel zatangaje amazina y'abasirikare 2 baguye mu mirwano n'umutwe wa Hamas mu majyaruguru ya Gaza. Bombi bari bafite imyaka 22. Abo basirikare 2 bakomerekeye bikomeye mu mirwano. Uwa gatatu biza kurangira bapfuye. Ibyo byatumye abasirikare b'iki gihugu bamaze kugwa muri ibi bitero bagera kuri 50. Qatar ikomeje ibiganiro by'ubuhuza bigamije ko umutwe wa Hamas nibura warekura abaturage 50 b'imbohe wakuye muri Israel. Ibyo bizakorwa mu buryo bumwe, aho Israel nayo yarekura abagore n'abana yafunze. Ibyo bivuze ko Hamas yatangaje lisiti yabo iteganya kurekura, kandi Israel nayo ikemera ko muri Gaza hinjira ibikoresho byinshi bigamije gutanga ubufasha ku baturage bo muri Palestina bugarijwe n'intambara. Hamas yemeje ingingo zigize ubwo buhuza. Ibintu bizakorwa bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Israel yo ntabwo irinjira mu biganiro ku ngingo imwe ku yindi zivugwa. Abana ku isonga ry'abamaze gupfira muri Gaza. Iyi ntambara yatangira bibarwa ko abantu 11,240 bo muri Gaza bamaze gupfa. Abo barimo 4,630 mu gihe abagore ari 3,130. Nibura abakomeretse bo ni 27,490 barimo abana 8,663 mu gace ka West Bank. Abamaze gupfa ni 183 barimo abana 44 n'umugore umwe. Abakomeretse ni 2,400. Muri Israel abamaze kwicwa ni 1,200 mu gihe abakomeretse ari 5,600. Inyubako y'inteko ishinga amategeko yo muri Gaza imaze gusenyuka.
bayirasheho ibisasu bitoroshye iratsinda. Nayo uko murakoze rero aya ni amakuru twaba tubafitiye, wowe turakora subscribe, gukomeza gukora subscribe